iragurishwa, inzu, iragurishwa, isambu, biragurishwa, ibibanza. Inzu nziza, inzu yo guturamo, inzu yaba iy'umuryango, ni inzu mbazaniye. Aha ni kuri Iragurishwa TV. Iyi nzu rero iri mu karere ka Bugesera, umurenge ni Ruhuhwa, akagari ni Kindama, hanyuma umudugudu ukaba Kagasera. Ni inzu iri hafi ya kaburimbo, murayibona nk'uko ndimo kubigaragaza kuri map. Aho murabona nubwo bitagaragara neza, uvuye kuri kaburimbo ukagera ku nzu harimo metero zingahe? 127. Noneho reka mbereke rero inzu. Murabona ko ndimo nkoresha satellite. Ino nzu yacu igaragara gute? Ikibanza irimo kigaragara gute? Ndaza no kubereka uko igaragara uyihagaze uruhande, cyangwa se uyiri imbere, cyangwa se uhibereye atari kuri satellite nk'uko akanya bimeze. Nguko uko ikibanza kingana. Murabona uko gishushanyije. Inzu yo niriye murayibona. Inzu murayibona, turebeye kuri satellite ni kuri imeze. Turakomeza mbereke ibikorwa remezo biyegereye. Iyi nzu yacu ibikorwa remezo biyegereye ni ibihe byatuma umuntu yumva koko yayigura. Murabona hariya haruguru hari ikibuga uyiguze yabasha gutemberaho akaba yareba umupira kuko ikunda kuhaba kenshi. Hari ikigo cy'amashuri kiri rwose muri metero 300 uvuye kuri iriya nzu. Ni inzu yo guturamo, ariko kandi wanayigira inzu y'ubucuruzi kuko murabona yuko ari muri quartier aho gucuruza bishoboka. Wenda numara kwibona uraza kumenya ngo iyi nzu nayikoresha iki, nayikoramo iki. Murabona ibikorwa remezo bihari, hari ishuri, hari kaburimbo, hari n'amazu byegeranye murayabona, amazu meza rwose. Amazu meza, aya ni amazu byegeranye, uyu ni umuhanda uri imbere y'iyo nzu. Inzu rero ni iyi mureba, murayibona iriho antenne parabolique. Ngiye kuyizenguruka, nyizenguruke mpereye imbere yaho murabona uko hameze. Turakomeza no mu gikari, turagenda twitonze rwose, nta kitwirukansa. Murahabona, muribuka ko nayiberetse kuri satellite nkabereka aho iri uvuye kuri kaburimbo. Ni rero ni twabonaga. Tugiye kwinjira mu gikari cyayo turebe uko inyuma hameze, turebe rwose ko ubaye uri mu rugo uko waba haba hakomereye. Turagenda mu gikari twitonze, nta kitwirukansa. Twagiye hano uruhande rwayo uko rumeze. Twagiye twinjiye mu irembo ifite uyu munsi. Uramutse wishimye ukayigura, ubwo nyine uko wazayibamo nuko wazavugurura ibyo ni ibyawe, biraterwa nuko wishimye. Murabona dushe na toilette biri hafi, ndetse n'igikoni cyayo, ku buryo uramutse uyijemo ntago wateka hanze. Murabona uko mu gikari hayo hameze, ni gute igaragara tuyirebeye mu gikari. Murayibona nabyo, murahabona.
ngiye kumenya nzenguruka nkwereka ibikorwa birimo aka kanya ni ibihe ibikorwa biri muri iki kibanza. Ikibanza cyujuje ingero 30/20. Inzu turayizenguruka, ngiye kunyura inyuma y'iki gikoni, nzenguruke ntunguke hariya uriya mwana ari, kugira ngo murebe impande zose uko zihagaze. Twagiye twitonze, nta mpamvu yo kwiruka. murahabona rwose, harimo amazi mu rugo, nta kibazo gihari. Ya nzu yacu rero nibwo kigaragara mu rundi ruhande rwo haruguru, ni kuriya igaragara. Uyishaka rero arahamagara izo nimero mubona kuri screen yanyu. Wahamagaye kuri nimero ubona kuri screen yawe, hamagara kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Ni nimero z'abakozi ba Iragurishwa TV, ni nimero zacu. Nitwe turimo tuguha amakuru, kandi tuzaguma kuyaguha. Tuzaguma kuguha n'andi makuru y'ibibanza, amakuru y'isambu, amakuru y'amazu bigurishwa. Icyo gituma tusaba rwose, turagusabye, kora subscribe, kora like, kandi kora share, kugira ngo ibi biganiro by'ino televiziyo bigere ku nshuti zawe, bigere ku bavandimwe bawe aho bari hose. Hanyuma niba bakeneye isambu yo kugura, niba bakeneye inzu yo kugura, niba bakeneye ikibanza cyo kugura, ntibacikanwe, ntibatangwe. Nakagaruka.